Kutemidlalo njengoba babuya balandzeli bebhola etinkhundleni ngalokusemtsetfweni kusasa ngemuva kweminyaka lemibili ngenca ye-COVID-19 sikhulume nadokotela Thulani Ngwenya losati ngetemphilo kutemidlalo kuva kabanti ngaloku. Sisuka esikhatsini lesimatima kakhulu isikhathi se-COVID-19 lesilimate kakhulu imidlalo yonke yebhola letinyawo lapho balandzeli bebangakavumeleki ukuthi bete kutobukela umdlalo webhola ngenxa yesimo se-COVID-19. Manje siyasuka sibuyela ku 50%. Sanza kubonga kakhulu ku government ukuthi usinikete lithuba lokuthi siye ku 50%. Kodwa ke lokho akusho ukuthi kufanele sende tindo kuhlapha. Into lesibonga kakhulu ukuthi lesikufunzile over the past few test events isafa lebe iwenda ngema games la leswadlalile. Sifunzile nje lokuningi ukuthi kufanele sende njani as we welcome spectators kusabuye back etinkhundleni. Kuleli viki leli lesiyakulo siyobona ukuthi siya ku 50% and siyabonga ukuthi letindo lesitifunzile over the past few test events tosida ukuthi sikhona ukuthi sibe nema spectators back egroundini etinkhundleni ukuze bakhone enjoya libhola letinyawo. And lesikubonga kakhulu ukuthi kuletindo lesitifunzile litosita kakhulu ukuthi si-avoid la ukuthi balandzeli bete ngebuningi khona and then sibe ne-stampede. The pandemic has affected the players psychologically as well, because we know that when having spectators is like you are having a 12th man.